Ekunakekeleni imvelo kufana nekunakekela indlela lesilahla ngayo iTibi. iTibi sibhekekile ukuthi sitehlukanise ngoba letinye tiyasebentiseka, letinye sinciphise ukuthi lapho sikulahla khona kungasheshi kugcwabele imigodi. Kube-ke kuleti letisebentisekako tiyendlale ukuthi kube khona kuzukana lokubathulako umuntu uthole sinkwa noma ushukela noma luswayi. Ngokusebenzisana-ke nalabo labatitsengako iTibi kanye namasipala, kuningi lokwentekako lokutholakala ekhasini lethu laNgcondvomshini. Letiningi tintfo tiyatholakala lapho kutsi tintfo sitenta kanjani nekutsi singasebenzisana kanjani singekusasa le.